to Muzingati Empire, our home channel. Thank you. Mahoro n'imigisha nibyo nkwifuriza wowe ugumya kubana natwe hano kuri Mupingaji Empire. Reka amakuru y'uyu munsi tudatinze tuyahere hano hakurya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane hano Igoma. Intambara igumye kuba intambara nyuma yuko kandi wahoze ari president wa Kongo Joseph Kabila asesekaye Igoma kwifatanya na AFC M23, kandi bikaba bivuga yuko yaje kuba yayobora inzibacyuho ubwo bazaba bamaze gukoraho Felix Tshisekedi. Nyamara rero witwa Moise Katumbi nawe yamaze gusesekara Igoma, bivuga yuko nawe yaje kwifatanya na AFC M23 nyuma yuko kandi yanditse ubutumwa bwe kuri X cyangwa se Instagram avuga ko ibiri kubera muri Kongo bita ari iby'agaciro, nyuma ko kandi hari urubanza rubaye akaruvugaho nabwo akavuga ko rutagenze neza. Abantu rero ngo bari kuzira ubusa, abantu bari kuzira uko bavutse, abandi bakazira bitewe n'indimi zabo. Aravuga ati iki gihugu binago byagumya kugenda gutya. Rero akaba nawe yafashe urugendo rwe, akaba agiye kuza kwifatanya na AFC M23. Bamwe muri benshi badahuza na President Felix Antoine Tshisekedi rero bagumye kuza bifatanya na AFC M23. Ese biraza kugenda gute? AFC M23 kandi andi makuru ahari nuko ku munsi w'ejo yaba yaravumbuye abasirikare barenga ibihumbi 3 bari bihishe muri SADC, nyuma yuko twababwiye amakuru yuko impamvu zikomeye cyane zituma nyamara AFC M23 yirukana shishitabona SADC harimo no kuba ngo yaba icumbikiye bamwe mu basirikare ba Kongo. Ariko nanone MONUSCO yo yemeye ko icumbikiye abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'aba FDLR bihisheyo, ariko ivuga yuko biri mu nshingane zayo. SADC se yo bimeze gute? Baje kuvumbura ko rero hariyo abasirikare ngo barenga hafi ibihumbi 3 baba bari bihishe muri SADC, bihishemo nyamara araba FDLR ndetse Wazalendo na FARDC batsinzwe urugamba. Bivuga yuko ngo bari bategereje kuba rero bazatera igitero gikomeye cyane Igoma, abakambura AFC M23 Goma, ari nacyo cyari kiri gutuma rero ngo SADC yitinza mu mujyi wa Goma kugira ngo habeho icyo gitero kidasanzwe maze ngo bayambure Goma. U Rwanda kandi rwamaze gutanga inzira kuri SADC, rukaba nyuma yuko bamaze igihe mu biganiro bihugu bitandukanye biganira n'u Rwanda yuko SADC yazaca mu Rwanda bagakomeza n'ibikoresho byabo. U Rwanda rero rwaba rwamaze kubemerera inzira yo kuzacamo berekeza mu bihugu byabo batahutse. Andi makuru kandi nuko nyuma yuko wa mutegetsi cyangwa se umuyobozi wo mu Burundi yafunzwe, ubu ngubu amagambo agumyije kuba benshi. Bamwe mu bayobozi batangiye kwigaragambya, batangiye no kwandika ku mbuga nkoranyambaga zabo kuri Instagram, X ndetse n'ahandi bamagana igikorwa cyaba cyaramukoreye, dore ko ngo uwo muyobozi yafunzwe azira kumva indirimbo zo mu Rwanda ndetse n'urubuga rw'imikino rwo mu Rwanda. Ibyo rero bagasanga atari ikintu cyakabaye gifungisha umuntu, ahubwo ari amahitamo yo cyane cyane yuko n'indirimbo zo mu bindi bihugu, Amerika, Uganda, Tanzania ndetse no muri Kenya ndetse n'ahandi henshi cyane ngo ari indirimbo zikinwa mu Burundi kandi bo ntacyo zitwaye. Rero kuba yakumva indirimbo zo mu Rwanda akumva n'amaradiyo yaho yiyumvira urubuga rw'imikino, bumva ko atari ibintu yakabaye afungirwa, bamwita intasi y'u Rwanda kandi ari umurundi ndetse ari kavukire wo mu Burundi, nta n'igisanira cyo mu Rwanda afite. Nta makuru menshi tugiye tugarukaho. Rero nimba ukunze ibyo dukora, ukaba ukunze ibiganiro byacu, kanda hasi handitse subscribe, fungura inzogera kandi na sharing ino video, maze tujye tubana umunsi ku wundi. Naho wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, murambi gushimira cyane, nukuri n'iby'agaciro kuba ufatanya natwe umunsi ku wundi.
reka usharinga ino video igere kuri benshi ukande like maze uduhe n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment section. Reka ngiye ngaruke mu masegonda make. Nitwa Mpinga John Peter Sefu Gakuba, iyi ngiyi ni Mupingaji Empire. Reka ngaruke ntujye kure. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Thank you. Reka nguye ikaze nanone. Reka amakuru rero duhite dukomerezaho nk'uko twababwiye. AFC M23 yaba yarasabye kera kenshi gashoboka yuko intambara za SADC ziva mu gihugu cya Kongo cyane cyane igoma aho ziherereye, ariko nanone impungenge yari ifite rero zamaze kujya hanze ikoresheje ubutasi bwayo ndetse igakoresha n'imboni zayo. Yaje kuvumbura abasirikare ngo barenga 3,000 niko amakuru ari kuvugwa bari bihishe muri SADC mu ngabo zayo, dore ko ngo bari bafite umugambi wo kuzatera AFC M23 maze bakayambura Goma nk'uko bahoze ngo babyifuza, bakayirukana Goma, dore ko ari wo mugambi wari uhari. Nacyo cyatumaga ngo SADC yitinza cyane cyane mu mujyi wa Goma kugira ngo icyo gitero kizabeho maze bahite bayambura Goma nk'uko byavugaga. Moise Katumbi yamaze gufata icyerekezo, nawe yerekeje cyangwa se yaje Igoma. Ngubu akaba ari mu nzira. Amakuru araza kutugeraho mu kanya, turaza kuyabagezaho. We kandi subscribe kugira ngo ujye ubana natwe twigezeho amakuru ashyushye kandi agezweho, cyane cyane ay'imyidagaduro ndetse n'ayangaya yo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane hano Igoma ndetse na Bukavu. Rero Moise Katumbi numwe mu bayobozi bari muri Kongo, ariko nanone akaba yarakunze kugenda agarukaho kuba adahuza na perezida wa Kongo, perezida Antoine Tshisekedi Felix Chilombo. Rero akaba ku munsi w'ejo yarafashe icyemezo cyo kuvuga ati ibiri kubera muri Kongo ntago ari byakabaye bikorerwa ikiremwa muntu, nyuma yuko hari uciriwe urubanza agacirwa urubanza, nyamara hakavuga ko Moise Katumbi we atishimiye uburyo urwo rubanza rwaciwe n'ibindi byinshi yagiye avuga yuko atari ibintu byakabaye bikorerwa ikiremwa muntu. Akavuga ati muri Kongo hakenewe ubutabera, rero nta kindi cyabigezaho Kongo uretse kuba twaza tugakuraho Felix Tshisekedi Chilombo maze twishyiraho ubuyobozi bwacu. Ni nacyo cyatumye yerekeza Igoma. Ubu ngubu rero akaba ari mu nzira yerekeza Igoma, akabaje kwihuza na AFC M23. N'amakuru menshi rero tugenda kugiza tubagezeho, ariko nanone n'amakuru ateye impungenge cyane yuko Kongo tutazi kubona aho twerekeza. Ni byinshi, reka ngiye ngaruke, we ntujye kure, tujya tubana umunsi